I'm Tristan. I live in Los Angeles, Santa California. Griffith Park Observatory. Basically, it's like the astrology. Like if you like science, planets, constellation, you should come and visit Griffith Park. And also, Griffith Park is known for like people locally. Like if you're from Los Angeles, you come and hike and jog around the area. My name is Diana. I'm from Ukraine, but I grew up in London. I'm a student here at USC. I'm also a pilot. It's very good fun. Anyway, we're here in Griffith Observatory in LA. It's my second time here. It's a lovely place. Didn't hike up here today because I'm incredibly hungover, but last time did the hike and that's really nice. My name's Tom Wenham. I'm from Newcastle, Australia. The Kurds are doing fantastic work at the moment. The Peshmerga are doing some of the heaviest ground fighting at the moment in Syria, and I don't think they're getting a lot of the recognition that they deserve from the West. At the moment, we're trying to work towards a common enemy, and at the moment, politically, no one wants to put their ground forces on the ground. Well, the Peshmerga are doing that. They've been excellent allies through the war in Iraq as well, and it's about time that we give them a little bit more support. سەرەتا ئێمە ئەم ڕۆژە مێژووی وەکو ڕۆژێکی مێژووی ناوەنێ چونکە دەستپێکی کارێکی تازەیەکە کردبێتمان لەوانەیە کرابێ بە زۆر کەم کراوە ئەم جۆرە کارانە ئێمە لە ڕێ ئەم کارە و ئەمانەی کولتوری کوردی جارێکە بناسیێنینەوە بە هەموو دنیا و بە گەنجەکانمان بەڵام بە شێوازێکی تازەتر. ڕێکخراوی کولتوریوان بۆ مۆدێرنەکردنی کولتوری کوردی کە ئەمڕۆ خۆشحاڵانە لەگەڵ کۆمەڵە هاوڕێیە ڕاگەێنین کە دەسەکە بە چالاکی و کارەکانی دیارە ئەمانەوێ کولتوری کوردی بە شێوەیەکی مۆدێرنەکراوە بووە هونێ بەر لە ڕێگای هونەرە جوانەکان و لە ڕێگای هونەری مۆسیقا شێوەکاری کاری دەست بگەینین بە جیهانی دەرەوە و بتوانین بنەوەی ئەم ڕۆژمانی بناسێن. بس گیش کنه برد يعني هذه ما قصة بريسي لوكري جهة جالك خوشة وبابو بابي ما قصة فيات كبريس چندی سال دوار بینو که قصد ویدر کرد که دوار هاد نویرن و که الحمد لله دنیا بافره و سیارم تین و مرتاحین و چه مشکل منینه و اول خیر هاد نویدی پشمگه هم ویگو وی خوشید بینو وی آزادی هم تدا الحمد لله و شلک و گلک و باشه. خلقی آمدیه وک گنج و وک عائلت ما خرقستو سرانگاه برسی لید کن اما گنج نسبت شوی با بیشم شوی هم من نهشیار حتاس بده دری نخارد بر آگره خو هل کن خار نخوچه کن